U prošlom prvenstvu na utakmici sa Zadrom Zoran Marojević pojavio se posljednji put pred sarajevskom publikom, a da nikada u sportu kojem je posvetio 17 godina nije bio junior. Interesantno da je košarku od malena upoznao, i to od oca koji je još 1936. godine odigrao prvu međunarodnu utakmicu u Rimu za ekipu Zagrebačkog univerziteta. Počeo sam kao plivač, kao ružar nekakvih vaterpolo ekipa. Negdje na početku svoje srednje škole počeo sam aktivno se bavim rukometom i zahvaljujući tome svojoj velikoj dužini u to vrijeme, visini, pozvali su me da igram košarku, tako sam počeo. S 59. sam počeo da igram košarku, da je prvi moji kontakti sa košarkaškom loptom, a 60. godine sam prvi put došao kod jednog pravog trenera, jedan sistematski trening imao i ja tako i računam da je to moj košarkaški početak u stvari 60. godina. Najveću afirmaciju danas 34-godišnji Zoran Marojević doživio je u košarkaškom klubu Beograd, za koji je za 8 godina odigrao i najveći broj utakmica. U to vrijeme, između 1964. i 70. godine, Marojević je postao član najbolje selekcije Jugoslavije. U dresu sa državnim grbom odigrao je 112 utakmica. Igrao je i bio u ekipi one zlatne generacije, Koraća, Daneua, Rajkovića, Cvetkovića, Ražnatovića. Zbog svega toga Zoran Marojević danas, nakon 17 godina provedenih među koševima, kaže: Od košarke sam dobio sve što sam god htio, čak i mnogo više. Čak i mnogo više od toga. Moj jedini cilj bio da budem u jednom dobrom timu, da igram jednu kvalitetnu košarku i da ja budem dobar košarkaš. Uspio sam da igram na svim velikim i evropskim i balkanskim i svjetskim takmičenjima, da igram i na olimpijadi i da sa svih tih takmičenja donesem po neku medalju. Tako da, to je bio cilj moj bavljenja sportom, je bio baš taj nekako nadmetanje, možda i ti mali trofeji sa tih nadmetanja, neke uspomene na to. Nije bilo važno samo učestvovati, nego i osvojiti neko mjesto. Osvojio sam sve što je naša reprezentacija mogla da osvoji. Ja sam jako zadovoljan i smatram da je taj moj period za mene bio više nego uspješan. Sa 4 balkanska šampionata donio je 4 zlatne medalje, jednu sa mediteranskih igara, zlatnu sa vanrednog svjetskog prvenstva 66. godine u Čileu. Uz srebrnu sa olimpijade u Meksiku ima i srebrnu medalju sa Europskog šampionata 1969. godine. Nakon gotovo 2 decenije provedene u košarci, teško je vjerovati da Zoran Marojević neće biti i dalje prisutan u ovom sportu. Aktivno igrati košarku sam prestao. Prema tome, između dva koša me se vidjeti više neće. Samo nekakvim rekreativnim tako trenucima. A od košarke se rastati isto tako neću, definitivno, jer jako sam mnogo vremena proveo. Dosta toga znam, mogu svakome da pomognem ako mi bude trebao, a željezničaru će vjerovatno trebati i ostaću u željezničaru u nekom svojstvu, u upravi ću svakako raditi. Možda ću i u Savezu košarkaškom Bosne i Hercegovine nastaviti neki rad, nešto planiramo sa provincijom našom, sa unutrašnjošću da tu djelujemo u razvoju te košarke, pa bit će dobro, ja se nadam. Možda samo i kao amaterski trener sina Radivoja, koji ima 7 godina, a već je visok 135 cm. A rođen je upravo na dan sahrane njegovog klupskog prijatelja Žućka.